Angeke sithwase sonke abanye abahambe bayothola imishwanguzo emtholampilo. Ngibingelele kuphi nakuphi la kufinyela khona le channel lethu eyunqa phambili umkhanya kude TV. Bafowethu inkulu indaba laphana wenganza kwethu inkulumo kanontanda kubokwa ke laphana ukhanyi mbau isuse omkhulu umsindo laphana einkundleni zokuxhumana ngenkathi ekadla ngqo kubantu abakholwa inkolo yamadlozi ke laphana wengane zakwethu uthe abanye abahambe baye emtholampilo bayothola usizo bayeke ukubhaca ngokuthi bayizangoma ngoba abanye bayabhoreka nje ngesimo sokuthi bahlulwa impilo bese baba izangoma. Mina ngiyafisa ukuzwa uvo lwakho ukuthi ngabe kuthini okwakho ukuphawula ke sidibane laphana kwi-comment section ngizwe ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula. Mawumusha ngiyacela wenze okulungile ugcine subscribe cenze nebell ukuze uzothola njalo ama notification mas poster i-video nje siyi-channel lapha phambili umkhanya kude sithi siyabonga. Angizange malu mntana wakho